O te whasisila atua toe amatalia nei tau manga whono au whaitula whono. Tali tonu maus whasili ngā marusi pa i al Palemene, whamaloro on sai, vi ia le atua ilana whoa ile ne yasu. E whatati ese tau manga whono au whaitula whono, mo le malo longo le uri. Ia oro whapena on sa uno tari whaitau le fionga le minstau mtanga ruenga ele ele, mafua ngā whanua. Ia o le avanoa netu inatu mo le whauina o lau sa unuanga. Afkai mo le makau avangoa, mga ko lea ua mai au ngā pale au kari ngā sua. Awala wa fionga ke ngange o le fionga le ripaan mia ma ngei ku ai ke ngange fo le kai kai o le ku ngai ma lai ku sa fa piko ma le ku ngaku ro fionga le fonga fkalai le faingo fie ko fu sa mi loko le official fongo wa sei ya sei kali le sua al mok le wa ma onga wa ma li ya wa fo ni ya so ma fa ko fa la inga ai ke ngange on nga se senga la wa fionga ma le official fongo ma ko mga kure wore o koe umi fo fam kalanga ngei makanga luenga fai umai sama ko kala ile kar sanga le fionga le minska ya vai maunga fa ya mga kula wa fionga le minska le wa uma ka ko fa le maka upu mal makanga luenga o i vai maunga kasi o le wa uma fa mamudu aku le isi fast furu eka pe onga o uma onga fa ma okiaku ya o le onga fa fonga lo fionga le minska ya o le nga karimala malama le fionga le ofisili se ya pasir kala kupe o fa nga fu ngei runga lo wa fonga ya onga fa pengale onga sua le si fast furu eka mo awala ya kusai markar sanga lo fionga ya lo fionga kai fonga mga kon mako wa vango le leilea Fionga te fionga Fonotaga. Ia, Maria Fenolo, finangalo le, minstaulo tu lai mai le whaula vea vai maunga wha, sei tu lai mai sao nor sui. Whaftai tere lau fionga le, Fonotaga i mo le avanoa. Ia, me se foi whaftai tere le fionga le minstau le ua, tali manino fo inisio talo sanga sa whaleo ina e nei tu malo. Ia, me se foi ia ele ia whaasino le mātou whale mai maunga, ia whaftai o naua, ia fufuanga mo le toe whamautu ina o whanua ia, ana toe whono whapi ia tu lau fionga ile, tau sanga fo nei no na whao ina atu lau fionga. Ia me se foi le, minsta o pisinisi mala manuia, ia tainane foi le fionga li ngoa mtua le, fionga ia ali, ia te minei ia leo, ia se ele tu ina atu ai foi le sal ninu, ia pien tau sanga ina. Ia ona le te saunga le mulia tala tole faltal malo le Sheraton ia penta oto i tau sanga to na ia so i fuasto no lauri ia talo to i lo fionga ia seven no se ele mfaiona ona te maduele sa ne no fa mole te fam na to lo fionga me se foi fionga mi stau business mala manuia man falo lo fionga Fonotaga. Ia, ma ta watu lo tulai mai foi le faula vea fasale le angatolo. Haftai tele lo fionga le minsta o sanga malama. La le sa fe foi ta sanga nei tu malo ia. Fa no auto lo iutai sa pari ima sa futura fai. Dilenta tiele to fanga ia le lalo la bon malo. Fu lo fionga fa mulu mai se ia nga ien ma tu malo. Fa nga fa mulu por asi fa to fara a tau to tina la letre itsa o mai e lo fa mo wina fa te te lo fionga Fonotaga. Ja, tu lo le avanoa lo fionga le minsta sa mo ai tu so faula vea. kai mo le avangoa ia nanga le ua fai ui ule le California ngai ai ia o le kula i mai le sui o vai monga fa sa o le lo fionga le fai pule o le manga ai le fongo le poda le mkanga luenga ia o le fa penga nga kalango inga e kusa markar sanga le fio anga ia male kumalu
Ia, i se o ngā ele fo i e whakaoko i le sao le fioanga. Ia, o isi vai ngā uma, ia o le uwha mauinga lau fionga. Ia, lau fionga le sui o whasale le anga kodu. Ia, lau fionga le whaipule, ia, le uwha mauinga le kārsanga. Ngā uka sa pāli i fusi anga i uka i me oro ia o ngā malo, ia ele o malo, ia. Le walanga le oso akwaru kwa i le kua kange. Ia oso ia ke le oso ia la foi kilo i vaenga ia ai ka kia mai. Fa ko fala inga la fio. Ia se filika nga foi le pa mo nga vai ia. Pa penga le on ko felonga. La fio nga le fai pule o vai mo mo. Ia fenore su le insta o lo tula mai su o fale alupo. Sauno. Ia faftai lava la fio nga le minsta. Ona le sa o lava o sauno anga ele. Me lava nei o whanua. O le mta upo e fia la ngā o le whatau le restaurino whanua. Whanua la ia whanua tu saloto, freehold land. Ia whapena fo i whanua o le saini nuu. A wa umona wha liwina wha freehold. Tu ana tu se tu lalo ona o taimine o lo toa lava le transferino whanua nei sa o mia ele lalfanga tu lo ta o lalfanga i toa mua. E le saunoanga mai ele ofisa. O lo i se lo i nifituna inga malmalo ona whatapa manino lea. E whaile tala ona o le whaangaso longa i o le restaurino whanua nei tau pālangi. Ese le lei te lo tali mai mtanga ruenga lea. Lei lava se mea e toa ai. E iwa le temina toa ai pawana o le whaasa onga lo suafa. Ia ila tō hoi nei mana o miel malienga mai ale head of state. A ese le maulunga le whaatino ino ngā luenga le ofisa le pau lava nā mea o lo toa ia. Mwhaon si sila i whape aise au le mwhai ona transfer ia i ngō ila tō whaatau ina whanua ila lalwhanga toa mua. Lau ta unga ila lalwhanga ma whaaloalo lava. Ia, la whaatu lau whionga na minsta tu sal whau la vea whale alupo. Lau whionga le. Tarai pe mota wano. Ia, e mata watu le tula i mai le minsta o le si o manga. Ia, sei tula i mai lau whionga. Lau whionga ma le whalo tele wo tula i atu no le pina ngalo le whionga le whai pule o whale alupo. I ele po i ele toa mauta toa mua. Mai o whanua nei. Le alawa wa mai atu ia teimi foi o lo ia le tu la fono o lo wa avatu e o fanguanga e free hope ale o fatau ina atu a wa avea e faanga ina o fanua tau Samoa o le mela le kupungi wa o ma to tongi el to tele o matu tu malo ia fanua nei i le salasi ai o ku mai i ele faina fight o nga ele se fangua Samoa o fangua kau palang ia me sila le wa le foi a fia ele client al fionga ile mai tai fai pula ia o le la o mai le mai kasi le ta o pole wala ku nga ku numal kapeneta wa le nga ye kai mi le nga foi a ko ia ku mai lunga ku le pa mai e va ku skula fon ia la fionga palmia wa kau fai skula fon va sa o me fangua va valvalea ge fai kula fon o ia e pa vai fangua ka fon ia fai malu fo o tatou faiva o se mata upu vo te loa so ai pule tonu o le pulenga fa tonu ia ai malo fa tai lo fionga langa le mau atu e la vea i foi le sio manga ma puna o fa natura atu le va no le fionga palmia on ftalai e fai si o tele tu malo e la ve mele ele na to amu o le nu ana mua tupu le mele o vailele ma le tongo ina ua fina ngalo le malo fa fo i mai ele le estate tausi mo le tongo mo vailele e afia fo i se va ngolo ri awa maila awale umana fai o le fa mo sa o ai pui ngo ele na mafo ayo tal sanga nu fia mo ni ele peole fia se lau wa fele tal sanga ele ale fai ngana na fai na sa ole leila ia inga na fai ai
a fai to fa fo ele nei matu o to la matanga o ele umane na fai leste tausi o ele no mafio a tu la fesa o ele o vai lele maletongo o ele o vai lele maletongo ai na aver nate o le tinga engol este tausi o le la o temi wale ai se tausi wale mafaina to operate ai ta sanga lo lauli maletongo ele lanto ave ale venga la na ave wa freehold ilalo estate tausi ale manunga la le malo o le taimi e lua to le freehold e o sa loto ngata le mele o le fatau tu lo fa mal popolenga la le mena tu ele tono la uli ma le tongo ina nei me ane o le tini fa mo na le ina ave mo tangata la uli ma tangata le tongo a o tu lo tangata ese fatau lo ele o le mena le tu pu temini o mai nei tangata ese ye tupe o mai lofa atau lo mai ele ia wale tu lo lava wale tangata le tongo la tangata la uri o tangata mai imo ela tupu ai nei o ai fai ngā palota le bebesi o mai tu lo lava Samoa o le o mai no nofo inui filongia ai lo manu le mavai le la o mal temini le tau te adwa ia bebesi na al tulanga sa o lava le fa moe na fai le malo tu la fono na temi to eli liu mai le tu ma oti le Samoa al fa bela le stu la fono le la to ai al temi nei mai le tasi ele na o tu lo volta o le vai mo e tele ele o Samoa ato e ono o le mele lango ele o le malo ele tu moti taula na to pena le tu la fono a fina ngalo lo le malo e to fa fo iselele to fa fo il tu langa fa lenga nu ina ia malu ila le mele ya tu ngalu wo fa lon fa ta wa ta to sa fa longo sa no ngalen sa no e tu le panele la ele le estate tausi ono afe freehold no wing e tanta to fa te mena pela mele na le fa pele tu po foi to amo ala ia inga le ta fa mori mai to fa tera no le Pole ala ia inga toi fa fo ia toi ele inu ma fionga pe toi fa fo fa freehold pe toi fa fo ele tau Samoa ele fina ngalo le malo ina ia malu ele tonu nu ma fionga ma fa so nu ma fionga ele al tu la fono foi le tanta to vai o le Land Taking Act le na ma fuai ona mai le malo ele tau Samoa fa ngai mo tu te le malo ai la review le ufa manatu me le fionga minister ya ale o tasina teuteunga foi sala tauna tapena mai mol fa malamala mai no mela le sa no mai sui fa le alupo ina e manino le po ele ye to fa fo ye to le malo pe to fo ile fa le nganu pe to fo ile freehold ya fa malamala le mel fa lo ya malo fa taile fa malamala le li pan ya fa la to le isi me fa malamala le fa taia il fion pan mia e tau te va me nei monio le tongo mai lele o vai tele na ve uma fano uma le se fano ka sin koe ave uma lo este le lan koe ma kai nga e kuma to no utal sanga na ma te lusu riva ek se te tau amata se nu le nga ma kai ko vai la ko nga ek ni kai fingo fi la wala la wo koe fa lo sai ngam fale la nga ma ku o fano Samoa afa ka milionga mela fa ku problème ya lan ka vakne yu kai fangono maton no foi kai fal fongon o fa sa mi ko fa liu fa freehold fangongi fangongi mai manu la fe mai le malo ka mo fie al corso lua fele ko ka eka fie ka usanga kon kongi fa kai fa liu fa Samoa e ngai mo kingo ko yeska ko ela ku pour vis o le vako fangola nganga le sa ngo ye il pan mia para fenga maro ka lua ye vako lo fa a ko fa ka kas ye la ku pengel vesida man fa la fa ya malo fa tai ya lo to tu la mai la fenga pan mia tu at pula no te lo le tu malo fa leta tolu le si tu malo le a fi el mele o le ni le fu se fenga u ma popo no le mele o le fo e pulu atua ia te aufta winga datonu a wala upu le fai tau sir file mu le wai lord fai ngā nu o le i ta i ere nu
anga I na so ai pule ai o te whamawina le tūlanga I le toe whamaupopoina ma le whaatūlanga ina le tūlanga ma malu e tauna iai ia mai ele mai maue la pēna o toe ini si ele toe ia o ngal mana tuila e pasai lele na whaira whaasoa ale te sa whai e moe e la le whainga lea a tonu e sei whaasoa pepo wheni si ele le avano pe o tarsanga mai vo ia mai maunga wha ia manisi I tu malo o toe mana o mia si ele le whaapopo Aftai, sau no lau fionga le tai malo ia tula mai lau fionga le minstam ma ta watu fa u fode forsanga matango fi Tai. E longo le ua karimangingo ia le kai o le malo e kusai ma le saunga ngā whare arupo ia ki ngangi foi ia vai maunga kolu ia ma oi whare ka kolu ma whare ka wha kusai foi maka upu sa kulang e ui a kukele I a whea ngi maka ngā ruanga kai mo kou saunga ia ale ua kari aku pen malo ai sa ure fia kari aku vaenga le ua kukele I a whea kai mo kou saunga ia ui le ia ngau kari mangingo le a foi le kai o le malo o fionga le mingska ma le karusanga ia o ko ele o se karusanga ngai o ke sa fa ia ko kongu o umang pasia le fainga malo karuai paule mea ngai ke sila fia ka ko fa suanga ma le ofisili ko ia suanga o wala ia o ngaku falola ia le peong karusanga inga no fionga ele fonga fkalai o mai a ia le forsanga ngimkanga ruenga ai mako mangaku ia o se ava ngore le se pa ia kwai lau fionga fonftalai o ia leo ma watu e tula mai la fionga le mistalo lango pato anga fenga feiva faftai mo lava no lau fionga lai mo mai ta watu le la fa ule saunoanga le fionga le liminsta salanga le nei tu malo ia ele o lo ele o malo I ton o mato no I vai doa o le sa mawaina I falta talanoanga o le malamtanga luanga le temi sa swala pule ai le talo le tupe o le o ye fufuanga le mtanga luanga se taimi ona fanga solo atule feilo I mai tu malo I turango ele nei I lango ele o le stala malo ia o ele o le nu nei ai faftai o le o manino foi de saunoanga le fionga ele li Palemene I turanga le o le la to ilo tu la fono na tu la yat ono la fa fonga mai le tu malo a le o fa u le saunoanga le fionga le minsta mal fa lo faftai alo faftai ia masalo fa u la ve u mai ele o tatu tof ia au ngā le me tas tulo ia le utou whaafonga ia la ata pena le atoa ma le anoa le matanga ruenga ma le minsta I le tula fono le fo mai ia wad whaatino ino tatou ele tuna mai lau fionga le minsta whaawau mai le saunoanga aftai mo le vanoa pa ia or ka koi kumalo ia maka mai malai sa si pa ia wharkangaloa a fai o kou whaafonga mai le leo o kou au ia ka la anganga al maka ngaruenga o ma kou kai makari ia ngai vai kau male a fuanga o kofi mga kua nga ua kau kole ang kongu fuanga whai ar ka kou kumalo a o kou paia ma o kou mamalu ma o kou sa ma whainga ku maua e o le whaavavau ele mafai o mako ko ese pe ko fa popo wa nga se ia wa ka kia malai wo umo nga aisa ele se vave ele se poko e fa popo pe ko ese a ole anganga ringei vai ngore aso momori akule nganga o fa ka kele le ka pua inga sunga fa fa ngainga mola ko farkua iso se faka fa ka ulanga ka ko kumalo fa kumukumunga ngu kai kasi or ka ko kumalo malo afua ila o maua malo ka puai malo fa ka kalo ku ir mu papanga maula le la o fe ngai ko au nga ma upu fai o malo muri akula nga fa ka kele ngai vai ngole aso ya o singa kala la kiki or ka ko polo kiki
o ngā umare se sao ngi muka ngā luenga. Ngā ua umang kufu ingar ka ko se lau rimas fulu ka la. Ma o ke mangaku o ngā ko koe ka ko wha se lau mo ngā kupu afe. Ngai ua umang a vai inga ingu e ongo. Ngai ua umang a whakaungu i ngai polo ke kikange o whale a onga. Ma re kele o polo ke ki o whaingei. Ma kou kakalo, pa ia o kako i kumalo, kako ai aesia mangu waulu. Se vai kauri ngei wa kako iai, a wāle whaasoa soa inga, ma le lima inga, o fua ngā whai ar kako malo, a wāse aki ngā e mareanga i luma o kako i kumalo. Na mā kou kakalo, o leo o umau ka pengar kako ripoki au mai ofisio ki ngā mka mai ka, a wāle kako rima se lau whaas furuafe, lea o koe ngei, e wha a koa i kako 5 milionga i ngofo inga mua. A o kako 2 milionga, o lea la mamuru aku i le kala o le kupere ngei. Na mā kou kakalo, pa ia o kako kumalo, sanga yangela ia ai o kai. Kako whaasoa ri malelei, nga ia kofu siangu e ongo o kako kumalo, a wāle wha moe o kako malo. O a mako koe upu, pa ia o kako i kumalo. Mangunga o mangungei, a o whaiva o kou sao, le kou sui, a wā upu whai o malo. Kama whangau, ma le whaakai whapikoa si o mako ngu o le whangoari, ma kama whangau o lo whafonga mai, ia ku ngu e whia o ringei lalulangi. Ma lo le pale, ma lo le kapua, ma lo le kakalo, ma lo le whaukua e ka wala mai lunga o a wala ke le vavave. Pale wa so o le kiki la kou whaloalo. O mafuai, o ngā uku ma whaise kala i kongo le mau ka whongo o Samoa. Na o fionga le whonga whakalai, pa ia o kako i kumalo i o ngā kulanga wharupe, mangu ngā. Mangu ke le ingar ka pua inga o kako i kumalo, a whia ngai Samoa ma ngā whonga usu. Na o fionga le whonga whakalai usa mako kala lea. Kau inga ia whamanguia lea kua e la o fionga maro se e mai a war kau kua inga o le whonga usu o Samoa. Manguia ar kai o le malo maringei ku o le vai. Kai o le kua ngai ma le lai ku o le maru. La o fionga sao nga whaapiko maringai ku. Manguia le au whainga ruenga le malo 5 mawai iai. Ai o wola i le alofa ma le anga lei o le ri. Soifua. Ua whamaro sau noa, ua fufonga le mauta a tapua inga Samoa. Nisi vaenga lau forosanga tā ua e winga i o tātou ele o tātou tofi rava lea mai le tua. Whaftaid whasoa, whamamalama o se tō wha ua e tā pena iai mo le tau se ino le mtāngaruenga. I ona o se mtāngaruenga fau. Whamanuia le tua o fisasilo le mtāngaruenga e mai se tupu matamali i o le tātou watunu o lo tō ngāru lue puno wa i le tua le vai a wartau tua ina o le tātou malo. Whamanuia le tua lau whionga minsta e mai se le mtāngaruenga mo le anga i luma. Ia o tātou se e mai le whasolonga e tusa ai o le whasolonga lo ia o tātou se e mai le mtāngaruenga fsota inga, whamtaranga teknolosi, pule whatonu, ia ma Palemene o Samoa. Lau whionga minsta tula i mai e saunoa nisi vaenga na o ia le flafolafo inga na mauta. Tula i lava, ma le whaaloalo, nganga le whaaftai, lau whionga le whawaftalai, ia i tusa e fui ma le awa noa tā ua, o atu ina mai, le neim tā ngā ruenga, ia e meise lo mātou nofunofu atu, ia le nei vaenga le aso. Le tala lava i le tautianga i upanga, ua pau le male, ua paul malae o tulia tanga le lei ina ua poto li ala e la langa ti ai ngā panga. O le ftalainga foi ina i le tongi alunganga ua pa ia ma mamalu e tanga. A ua malu pito fala ina ua mauto manga o le filinga au le whaanga tanga. O le senga ata foi ina i siwhangai mutie ua le ulu le ata uli le nao. Ai ua toto i aine ata sina.
o te manatu ua whapena tia whaunei o le maota, le malai o le whautunga tangi, Samoa ni malapa. Tau iei no mātou o wholofatu, whiora o whionga whonga whitalai, whonga whono o wāle Palemene o Samoa. Talo watu fwoi lau whionga le Palemene, le taitai le malo, lau ka peneta, whapea fwoi a ministarang lau. Talo watu fwoi lau whionga le taitai o le tuangai, sui taitai, tai nani sui mamalu o nai tu. Lau whionga le sa whapito, talo whatu. Ia fwoi le nai tu tu tasi. Tulona e a whio lau whionga le au malu le malo. Roma siofo. Mātou whātalo whāt. Tulona le a whionga sui tō whia, mātou whalitua, mātou whātalo whāt. Mātou whātalo whātu fwoi le paia, whionga whāmsinonga, mamalo le whāmsinonga, tai nane le plestene, lo official whāmsinonga. O paia le whātala lelei, tai o Kalesia, Kerisiano umo i Samoa, tai nane lau nofo tatalo, mātou whātalo whātu. Paia, mamamaluia, e ta ui, a wale paia a inga matama, o tama fo i ma inga. Leo songa tu mua mapule, tu au mala taua a inga le taima le va o Fonotaga. Awa mātou whātu rau whātaro whātu fwoi, i o tātou so mai tuila manua. Awa e le vai alama whara oto, le a whio kovana, lo tena kovana. Whio rau whionga le pelestene o senate, whionga le whonga whitalai, malo sui, moto sui. Pa ia wā sua ma vai whanua, whawhō mai tūlangi sa ole msale au mua, male lau niu sae lua. Whātu e la motu tō o le wharula, ma upu e te manua tele. O pa ia ma mamalo Samoa, ua se mai ae te tai mai e taisa masama le tui manua se ia pa ia feeling pultu. Na tau wilo ai malo tulo. A lea ua fite i le langi le tupe le tau la fonga, na i fiti langi pupula. Ua tai fo i langi le afi al tama. O ti atalanga nei ni niva mpuli ana va. Ai lue whanua ali in whau papa. Ua whafonga le langi wha manu. Ma le whane tanga. Le tu la ua sola whamalo wha fitai. Na ua whionga le whonga mota. Mota al sanga moria. Wan whao no ngā manu. Whao lolo maau le tua. Nea nganga ina ia tātou mfono tala tala. Laua whionga le whonga fitalai. Au tele yo lava i se vaenga peo na tilingia sui mamalu fo i na tofu sau noa ma fea ai ni mtanga ruang. Ai mua na watu se tala oto. Tau al manga ta inga waiai i ale tātou mtanga ruanga ma na ngā ruanga whai. Au a fu i le nofo silfia. Wa mai ona talia alo ia kapineta fuanga lau tele se lue lima tai nai va enga ma otio so tainga fam talanga te kolos fainga fa vai so tainga fam talanga te kolos lu o lima lu ono ile lu oto tas fa pe mata yala mo puinga o wala so tainga lu lima lu ono o tas. O le nei whainga whawai, ta iala, whātau e ina ile una ia pēr o ngā ruenga te tele. Mo le atina e ina o so ta inga, mo le a ngai atu i whafu. Samoa, ai meisi o tutonu lawa o tātou tunu.
Wai ai le fufuanga mo le sitia o le waia lea i le vao Amerika Samoa, ma Samoa mo le naunau tainga, mo mfiso tainga ma le kuko, keipo, o lo ua taula nei Amerika Samoa. O le kuko se tasi o kaumpalini longa i le laurangi i ngā luenga wha teknolosi ma mfiso tainga. Wai ai tā penanga mo le toe sitia o le au nanga, o le SNPH, o se au nanga o lo ona, o lo ua na o tutonu ngā le mua o pia, ai mo mia le wha au watu inu itua, tai nane le tātou motu tele sa la whai. Ma o lo ngā lulue whatasi ai le whale tupe le larangi ma le mitanga luenga o tupe, ma le vaenga maoti mo foso ta inga mo le nia te nae. Lea fo iwa mai au na whatatia le tātou Internet Exchange Point. Toi lava ina pia wa tātou service providers o na maua leo le ni au nanga mo si o tātou atunu. O le ni au nanga e mana o mia tele e tātou wa onga e pe o na yaile universite. O lo ue iai foi le fuafuanga ina iai se data center mautu e teu uma iai wha maumaunga a le tātou malo. O le nei atina e wha whaingo fiai o ne teu ma toe vave le toe suina mai o wha maumaunga mo o mia. O le nei vai tau mo mia tele ta i matangata whainga luenga wha mtalanga sao ma le tatau ina ia whai iai ngā luenga mwhai unga tāua so se taini so se mea. Si te aina o nanga na malo e whaonga inai teknolosi fau tiktito covenant. Ua amata whaonga ina o tātou one government portal. Po se wheso ta inga e si la fia umai au nanga le malo. Ma o se vaenga mua ua mai au. Ai mai se ai le iai o se wheso ta inga o lo iai wha matalanga directly mo le wha whaingo fiaina o le maua e tangata umo le atunu so swani. Ai mai se ai le wha whaingo fiaina o le maua au nanga e taungo fie to e vape. Ua mai a fo iana talia el kabineta le taiala mo puipuinga au wala of so tainga. O le nei taiala, ua taula mua ai le mtanga ruenga, e na ia wha mua pēr le puipuinga of so tainga, mo wha mtalanga ai mai se ai ngā ruenga le malo. Se te ina o le puipuinga, tamau ainga, digital economy. O le taiala fo i le nei mo le puipuinga of so tainga, ua iai le naunau tainga, le puipui ai a seta, ai mai se ai au wala of so tainga, ina ia whai pēr, nei au nanga, ma ia wha tupula ia awale le rango mo le tātou taiala, mo le e-commerce. Ma o le nau tainga ina ia vea le tātou Palemene e a vea ma vai ma lima i le una ia o le tātou taiala le nei. Uofi atu fo i le tātou Palemene i se komiti whaavao malo ma o ia o le sui o le Pasifika i totonu o lea komiti Universal Postal Union. Ma ua vea lea ma amatanga fou ai mai se ai o le tāpina ina o le nei au nanga tāua. Si tia ina o le malama o tangata i le digital literacy. O loo iai le whanau tainga o le vaenga maoti, ai mai se ai le ngā rurue whatasi mai si tu tino. Ina ia vave o na malama tangata o si o tātou atunu. O nei whalau i loa ua mai o na whatino. Pe o na iai le vai aso. Cyber Week, Digital Week. Maisia o ongam whalau i loa o lo ngā rurue whatasi ai. Male ofisa o leo. Maisia tātou whala putonga. Ua whalau i loa ai le lau o le matanga ruenga ina ia malama ma whataua le whaonga aina tatau ai mai se le ave lo whamumua i le puipuinga o whanau mai le whaonga aina o fisota inga le tala whengai. Ai mai se ai fuafuanga le malo ina ia toi ilo le tūla fono e whitutu nai.
ma fesoasoani ai mo le una ia o le titito transformations a le atunu ae maise le teu maluina o ana faamatalaga mo le lelei una ia o atinaʻe o le tatou malo o vaega ia o loo tilotilo ma ua faataunuina ina ia faataunuina auā lava le malutia o a tatou faamaumauga ma faamatalaga falava mea o loo tauave i ai le taulaʻiga Samoa filemu Samoa atinaʻe Samoa soifua manuia Samoa a oina a tau faafofoga mai la vaega uma ia o loo taulaʻi uma i ai taʻiala tunaiga a le tatou matagaluega auā le malutia o nei vaega uma ia ona ua mai la ia le i vaenga e pei ona faafesiligia ia ma mai foi finagalo sui mamalu momoli atu le gaga faafetaitele outou afioga sui mamalu uma tofusao auā o loutou fesiligia e mau ai timaʻiga auā le matagaluega ma laga fitoitonu ele tele no taupu na langa mai e to aono lama sui mamalu ia o lena mai lo to filingalo mo filingia le tatu mtanga wenga unisio sui e au tasi lava ia lela la talia toi vaenga umi e to fa tapula ina le tausanga e fa nga ina ai le fa nau le telefoni social media ai mai se ngana fa nga ina lunga upenga ta fa ilang tal tolu ni taofi o le vaenga fo ile nei sa au mai fo i tonu le tatu Palemene nei nisi fo sui mamalu le fo i boto e mai o to fa fo mai o le lava o faile nga luenga le mafua mai ele o lava le o ina o alo mafana tai nani o tatu atu ia afianga ile fa nga ina nei penga ta fa ilang Melea ele mafaila mana tu ese inai le langona o le tatou ngā luenga fai fatasi awani pale to le tima awani pale awa o i e whanau mai tonu i se si o manga to e titi tono ainga se o lava ina whaasolo atu i tue communities ma le loa le tatou atu o ina e whanau mai ai le malu ma le wha o ngā tatau o nei penga te wha ilangi ma fiso ta inga. Ua mai au na whaatino pe talavou Saipa, Samoa Matala, Cyber Safety Outreach Program o le ngā luenga tau longo langa lea o lo whaatino le tātou matanga luenga. Sui mamalu pe o na fasilingia, palau li luam, palau li tolu, ile au nanga le televise ma le internet. Yongan fong patalai. Ia, malia whenor fina ngalo le minstam tanga luenga, o lo tu lai mai whau la vea whalea lupo. Sao noa? Whaftai la vale, fi whav la vale. Sao noanga manino, yonga le. Yonga men star. Le la ngase manatu ona o le sisui sa fair. Le manatu le winga le whaonga ina le whanau o le social media. Se awala fo ine wa afia i la tau. Afia i. Lo e ta ua mai sa o lele lawa fina ngalo. E ta ua wa pea o le lava la o ina. Le lava le tu ina tu e le tala whaonga ina. O le manatu ne usu ngā fono. Wa pea e ase fina ngalo. Whai lea se tu la fono. Tu la fono e le na e malpui pui ai. Sa wa aia fo i to meiti lalo wa oa nei tu lo lava se fulu ono na i lalo. Ono la to whaonga ina o le social media. Pe la wala na watu e se manatu. E le ngata e le aoina e sa o lava. O aso uma lava e tātou te aoina e whanau. Ai langa e o atu fo i la onga. E fo ista meiti influentina i la tau. A be ai as tu la fono. E vava ai. Lawa tolu ai nei atu nu usa au ta ua. Australia, New Zealand, eva mnisia tu Europa. Lava ufa malu, lava.
e mana e tula fono o la atu le si level e mwhai e on tau fia whanau mai le whaonga ino social media wha le te tau whalalo lava Malo whaftai o whau la ver sui pe ma whai ona sao nis tula fono la fotu lau whionga le minsta lau a whionga le whawta leif sao noanga le sui mamalu Taimile nei o lo ngā lurua le task force. O lo iai te tonu le lo ia sili, tanga luenga lo sili, o le matanga luenga o leo leo, le matanga luenga o pule whatonu, tai nani le nei matanga luenga. E mātai tuina e vaenga uma pei o nei ai lo finangalo. Tato mai tawina pei o nei ai ia le malo Australia o le ua wha maluina la tautu la fonu, o lo tau a ngai fo iai, a ro fai pefitu na inga fatal da tal noanga ia i vaanga a o te talton o sei tu tau alea moleanga ia moleanga i luma e mese tatu waluma whanau wa faina ono ia tulanga ai whaftaitele o le siringia le sui mamalu me palauli le turua mal palauli tolu tu mfale ata tolu tulanga tau internet tai nane ia le TV Ua mai na sia singa ale pule fatonu mai I tulangi nei ia o lo mau ai o lo le lei lava ia le tatou TV ia na la tauma ai nei fautuanga te loa e tau ona salo vaenga ia lo papena ona ia nei fale tonu ia o le pou tafua upolu Tasi le nā pou o lo iai ia le o lo iai le ala ataria ina I mawhai e whitutu nai ia le tātou antena ina ia maua le lei le ala ataria e meise pou o lo whapena ona maua tua ia ala ataia tafua o polu o le maunga o ia lo maunga o fia moe ia o lo fa pena o nei pou nei ina I fai o le tutu nei o le si fautuanga a tonu o lo analog lava TV ia a leo tatu tonu o le TikTok TV ia I fai o le tu mai tonu I le TikTok TV ina I fa pena o na mo le ia vainga ia sa no ia o lo fa pena o fa solo tu fo I le fa pina o tatu Starlinks o le paule o le tali o le nei vai tau o le Starlink se pe o nei ai fo I le whaitutu na inga o lea ua fisosoni atu ia le mtanga ruenga o fisota inga talanga wa teknolosi ina ia whao atu whapi ina ia Starlinks ia onga whatasi fo I mawhale mai a onga ia na o tuaile asia singa whatasi fo I mawhale mai I le motutele I sala whai ia o lea ua whao atu I lau whainga ruenga mo le whapi ina o Starlinks ia fisosoni ai I le wha le tonu le tato internet. Ma le wha moe maua o le taimi o le nei tausanga o le a wha pena o na wha so polia ai le tato SMPH a matalia le tato ngā luenga I sawai. Ina ua maua le mātou ase singa e te le lava se wha le tonu of so tainga I sawai. O le taimi le nei ua tautou wha ngā ina Starlinks a o tau tāli ai ia lesi le options o le whao atu leo le whaipa o le SLPH I no motele I sawai. Ia mo le si foi na sau noa pe o sui mamalu mai whale la time samtau ia o le talsangaina ia le domestic rates ia mo o whionga telefon Ia. O lo tula mai sui o fala te toro I fau la vela o whionga minsta le voi le fai sau marolong. Ma ua sau no. La me I le whionga I le minsta I le tise. A tau whaatari atua e tere nei vaenga ia sa autal noa ia I le kantanga luenga ma lo whaftai tai mo le tali ma lama tere mta upu. Ai mese le tulanga le SNPH. O le SNPH o le mtua tele al capacity. A whio nau whautua tau mta luenga. Lau I sala whai. O le tali le mo sala whai o no al mesa iai.
mai le malo tasi le atu petele le malo na lua i pe lusu miliona ponga sa iai nono tanga i lalo kon kalake male Samoa chao mai si providers o lenga mai fa bitoa mo le malo ai fa fitai tele le ra fa lo tele lo fionga mo sa o le tali na fa palna ai fa fitai na so so ngi stali ai al mele ta u la fionga the digital transformation fa fitai o fa tasi mo le digital protection ai le tali o nei me o malo fionga na sa no o le coverage o le cover le no ta u la o ngalo fionga o ata to ngalo ngai fai ele al fare to no coverage ye ka ko ngai sil fia la ofiong ke le o fatu pla ia tele o le o vai ngala tunu o pa coverage ai to mana o to tele ia le nga ka le o ye le marine cape o le foi fai pa ngai la uria ai o tele tonu lava e tau un tanga ilam tanga luenga ma inga luenga vanga le o le titsau male Vodafone po o upgrade la ko facilities inga ia kalfe ngai mar kulanga le capacity la ia no available awa o le simele ngo fifsili le ofio kaluanga o ia ile o faisi leva ingi I kupe ia ka ko kupe mo male titsau mal Vodafone le mo me ka le mo me lo milion al kausanga ia okupe ai mai e fie su ko sanga la makanga le ai ai man ko fo la arrangement nga foi ai a lunga le profit ma lu lunga la ko kupe mo e ka fo nga lu lunga kupe ka ko mo mai a le ko va ko ia o le la va ko mo le va nga ia sa ma kom fai kai mi o ia o nga le me vo poko e compagnie e fa ia fa so la ko kupe e o me va ma le profit ki o me akas ale la ko waku lo fionga ia mala pulang fo ia ko ka ngai le me ia male pulang ale a mesela le coverage le lo fionga ke le fa le kom mal fa la fa tak malo fa tai ia la fa tu mi sta fa o lo sa no moni au sa no nga la fionga sui maman wa fa mawina male nga fa tai le to la yo e le me la na ro tam fa e ro manei le ma to fe lo inga ma ka ko service provider sia kala no to no le vaenga le te sa no o le vaenga pe ona ta ua ile o le ua mata ona fatati esele au nga tupulanga lua po le 2T ia a tatu anga ia tulua e monia o le koksi sile me 5Gs ale ala va ka ke le 3Gs and 2Gs pe le mel na le ua mata fatati esele 2Gs e ka ko fa anga ilo ia mafa mautuina isvaenga ina I fale le yanti ai moni au la ia o si vaenga la tatia mai ia tu sai fo mal tu alalo ai fa tai tele o mai le ile tenga sui mamalu pe ona fionga fo lai ma o tu lai mai tai malo ma le lo fionga min sta tanga luenga sei tu atu tai malo aftai mo le vanoa te loe lewa sa no manino le Suyo falata il metonu ale tupu il reality le tupu ol fesili moltato mota ola sa o fata tau le coverage le tato tel temine sili fo lava le tu malo ia wana to futa to mai tu malo mal metu tela lai je foi ma to mai savai fesili fo lava fai pule la vai la tu langa le tato coverage me leu fa ali il suo faletta ya ol tali na o leu pusa o ale na le meleta to te ia il tato kele communication il temi nei il eto na tia na ta pena il tato SNBH le lava ta pena o me le so le la se furu tau sanga su lima tau sanga o ta pena Ire tai no ol tulanga tauna iai onol me lava nei school net feo ye ela go fa pepe tu lava le wo fa le mele wifi mai si por kalame le tau fai ele io le functions at tauna ye ta penalty to Samoa marine cable feo ye
E tato Samoa Marine Cape. Ia mai whainga malo, whame wawe tua e leise capacity o mtanga alwenga. They can't run it. O ina rai manuia le tato Samoa Marine Cape. E le tato digital TV. O wheo iei, la wawe tua. Ala le mele u whea ngai nei ma whai TV o mai Samoa. Te le yo le fianga. A o mana whai whatonunga. O man whai whatonunga. Me yo Samoa Marine Cable. Ta pena whainga whai. Nga te whai mei mena le tanga alwe. Ta pena whai le digital TV system. Te whai mei mena le tanga alwe. Wa whai le malo sa tauna uina uma mena. Whai e la me le substitute ma substitute te kom whai whai. Subsidize. Tulanga pe atato wo nei piko so le communication. O se tpae ngata ua tele ile taimire nei mo tato. Whawhaingo fia mea ana amata tato matua. Tato wha longo umalava le leti o vo lea I lungo le fata. Sauno mai ani. Ia matato matua na o mai tato lungo le kio. Kako mai umale o nganga. I was in a nga makar kaiminga e kasire le kio fa longo mo ye ka me kia o mai ile o nga kai e la ka ko mar kaiminga wa ka ka ma ko se lau pa senge me uma mo ka ko peitai ele o fetawi fa ni form tau ato tau mai tato telecommunication fe o yel tato gateway fe o matato wa seta na ile se me e la to tau mo fai nei tau mo fai ngale na yel minister. Toi whafoi mo mai mei te tonu toi build up by the tato telecommunication system. Ina ia control tato sota ingo taimina nei. Ule se tato gateway lau e viti. Tu lau lava the cyber security wa o sa mo le mata le lalulangi tato whamamonga and information. Lei tūla le nā o lea e tau mo whai atu nei. Ai mo le taimi lava nei ia. Ia te le tau whai atu o te musu whai e faile upu nganga leanga ia o nanga lewa I tonu le tatu atunu. Tiri sao mal blue sky. Ai tali ale tu malo ia mal fai pule. How is the service for you? Ono to lo ai leo le tau ungol mele tatu te. Ele ono vono foi le tatu malo. Le wa matan fatara no ale si kepo le na so time tu tuila. Ha vai ki kepo. Wa mai foi mo. La tele Italia la nga sa tatu tau mo fai e build up le tato Samoa Marine Cape. Ma le wha moi. E ma wer so son, o fer so son. Ia lau tō tau mo whai mei nei, e toi wha uru whale mei le si ala waia wha pito e mita tuai nei mi tutuila. E toi wha ui mer capacity no whio mai me tūlau lava lo tō tā ua. Le sa vea fo e ma kovana le ma lo tutuila ma manua lolo molinga. No mai nei mai fia wha soa mai ia tu tuila mamanua a mai le so ni mo tatou ni e le Italia ono le tatou tau mo whainga le tatou Samoa Marine Cape ia le o mal temine le fwa mai na bala au mai le fionga fo ko vana le nei o te lo atu le tu mai le lima o le Cook Cape e tu tuila mamanu o le foi la tapena al fa mo la vaia mo le mtanga luenga e mana o mia se au nanga te le vave le lei to tau mo fi. Nei tu mo ni mori len sa no e sui fale a lupo. O le mene nei o le filtering. Tato telefoni le wa na mai fai tu la fono se meta ua tele. Ave fen tato controlling a tato fa na le belo access. E ma fai tato fa tu la fono ina. A te fai atu. E sa wa to tonu le sisio manga. Ma atua ma lau fa na le o ina le tulanga. O a fai tu la fono tato e fai. Ale malu ai fale, ele malu foi fafo. Ai taua, wo fa maua le tulanga le langa tauna yeise me lima taita ina ile enforcement. O te loe tauna fai, ma le si mele, o le fa ma screening, ma filtered o telefoni. O mena le sa pisa i tau fa pi atu i wifi lungo o fale au ngā fe mai, o vaku mea ngala maka makai ka mai kia kaleang. O le mea i te tauna fai. Ai o le maupo ponga lava ia, o le tuinga me foi le tu lou lava, te mantua so ia, a fono fai a o ngā uma o Samoa, e tau o mai sa vai e o mai i e fono i marifa. O le taimine, o fai fono mai lungo interneti.
I le whaafaingo fieina o le wheo ai o pule a onga uma. Pe a fo noa ia onga. Whapena fo ila o onga wha au. Tutorial le a onga taitasi e mawhaina whai mai le a onga. Si tangata mai whafo ai kongeki uma iai whono whaavae ma onga uma. Ai o le tūno tūla e tuai. O te whata ua le mta upu lea i le wha le tonu o le tātou connection. Mo te teimile nei e re tauna alfia. Ia, so i whamanui a malia whalea te tolu, se tu atu lewa noa ia whalea te tas. O whionga i le whoftalai o tula i atua da me le pewa sau se e le minsta o na pewa na sau noa mai. A sa ta ua ila ula unga i le la se fina ngalo le minsta i se awala e whaali le ia i Facebook ma le social media. I le ngana, wa le ua mafua na alanu tau wha sa ia tātou wha nau wha o ngaino telefoni. O le malo losi o ngana, pe ise awala e mawhaio na mauai ia, i la tau ia wha o ngaina ngana matu ia le i lungo le Facebook ma le social media. Ine i whawhaingo fia ise awala e mawhaio na wha i titia. Ma ia lava se tūlanga o le wha lau i loa. Fo le e tā ua le social media ma le Facebook. A o le ngana e wha o ngā. O le a wha ina la na o tātou wha lau le tātou tu pole nei. Po ua e sila ila o whionga i le minsta e se tūlanga e whaale le le vaenga. A me se o le tamari anga o tangata. Mo a i tātou e o aile ao le malo e whono suto fia ma tātou fo. Ia. E te tau na iei se awala e tau mwhaina ia. Mwhaina fo. I pe mo o tonu a tangata nei. E ona whailo se tūlanga e mwhaina whai se whaasalanga. Se tau tā fio. A tūlanga e fia whaftai fo i le tūlanga o le tā ua o le Starlink. Ia, hawa leo se fautuanga fo le ina ia fatino le. Nanga le na alu matua se singa le baanga le me tau fale aonga i nemsa vai. Masalo pena le tolu wa i fale aonga ola, ia ma fale aonga tolu sa vai. Ale tele o isi be ia Starlink lungo fale aonga. Pin teu fale aonga ai leo. Ia e mana ia sila ina ia ma fai na alu aonga tu per malo. Ia ala ola le uma malo falano. Ma ua tūla mai whalea tolu, tua tūla wano. E o leo toi, kaola me, toi tala noa, la titi ai le mele, pe ono tala noa atu. O le mele, o le marine keipo le ni e tātou, pe ono tala, mutua lava al capacity. Wa lava. O le afo e connectia ngai o le mantua keipo, sa ia tātou fo le as keipo. Ai o le mele tuli ia, o le vaanga le tātou providers. E te tau o le malo se anga tātou, e mantua fo ila le mele marine cape. O le meita se hura Samoa, o anu pifa, ma le utos, ma le slack. Isi meita se hura, sino ingo kela kupe le mo e kako. Ai, wa kusa umara ko se hura, ma le vanga le ditisau, ma le Vodafone. A le mele lutal tonunga. Pero fia vanga le lako kupe ia e maua tau, langa ma le mekele clients. A wha koko nga ia isi kuole. Le a watu e fautuanga e lau fionga. Ia koe ami vanga le rua, o rua. Ave e se fau kwanga lau fionga e lifi lunga lako game ka kusa mal kako ma fa lava so sonia fa tak Ia, fa o mai sa no alo fionga min sta, we fa fonga mai ano liu fa ula ve elu. Wa vatulenga ngal fa tai lo fionga sui malu fa le to yo le nganga to na pe le lo mal fe lo inga mal fiu tanga inga. Va nga umai la fa pena ona ye fa tal no ngala o fionga le sui malu mai fa le tasi ia o le Facebook o le worldwide. Ai o le tūlanga le social media. Ia, pēna tō whaafonga mai o lo iai le task force. O la tō ia lo ngā whatauli maina ia vaenga ia. E tilo umai vaenga ia pē ono iai se vai panoa ma se awa noa. E ono mawhai ei ona maua tōnu lava iai la tō o lo whapena ona iai ia tūlanga pē ona e saunoa iai. Ai, tatia mai o lo whapena pe o nei ia fuafuanga le tātou aruenga ma tātou matanga aruenga. O le whiunga le sui mamalu mai whala time sa matau o le domestic rates mo whalo whawhengainga. Te mili nei o lo whapena lava o na whaongai e maoto whawhengainga ia le domestic rates se i vanga nā ai ia malu ia mawhale o e kalesia. O le vaenga lea na e saunua i ai i talo sanga mai ai i kolisio whawhaifi au. Ia o lu whapena fui o nei ai whatal noanga ia vaenga ua silfia. Ia o le hele i maua le tātou
pule whātonu. Ia o loo I toi titi o na maua lea o le tātou pule whātonu. Ia o vaenga umai e le whapena o na eile. Ia, o le wo sa unanga le whionga minsta le sui samtaun whala teisa I tūrai mai. Tūrai atu e fio sosani le whionga le minsta. Le o te reila ngāia e vaenga ia le telefoni. O mo meo rates fo ia le tise I maota tō whao whawhia nginga ia whapea fo ia lau mua o au ngai whawhtai te lea le sosani mai. O lau mea alofa la lea la abatu lo sosani mai. Le anga o lea e o lewa na tau fuafua me tanga ruenga le whalapoptonga o le marasi anga whae tisi. E whesoaso ani le whawhita auli lea I le communication. E ran ne whaipai runga o pou moria li PC. E voi sau tā ua lesi tātou Fonotaga taluai. A lewa vai nei le company lea le Vodafone. Bo atu toa I whalalatai le abatunga o le keipo lea o le whaipa. O la ula mea alofa lea la abatu lau a whionga le minsta ma le whainga malo. O le fofole o tātou whawhita uli le whaisau no manino le whionga le Palemene. O le backbone o le communication le wai tua le private. Ai tasi lea wala e mawhai ono o tātou ngā lue whatasi. Ngā lue whatasi whaapoptonga le PC ia malau matanga ruenga. Ia polisia se alvo. Whao ngā po moria le PC e le te le se tupe aruai. A o lea wa approve le vaitau nei. This is the most reliable and good quality communication. O le whaipa. O lea foi e struggle le IPC I le awala fsota inga mo mita foi na mai nei o smart meters. Ai a so le tunu e foi savai. I le whaipa ngā rurua whatasi e le whalapoptonga mare malo. Te le se fsoani o le a. E mwhaintato toi tau wā mare private sector le Vodafone ma titu sa. Le anga o le mai tau atu te mini. E pe wa take advantage a company private sia in tato communication. E morsi fia la wa fionga mare malo. So se vai pa noa o taulanga e o le alu fianga meresa edia de PC e tua ia underground cables. La wa leva na iai mare pai tonu. E wha alu e mare whaipa lea. O le vai ma mao na de PC na iai. Ina ia wha o ngā le SNPH. E o toila o nanga I matanga luenga umar ma lole tonu o taulang. E wha pena fuela ma onga ma ralwhanga manu I tua. E o se fsosoni le o whionga ele. Mista, e whaftai te lea. Ma alofa whaftai, ia langa leo sa uno le sui o whau I la veo lana me alofa. Salonga o le minsta e onga le IPC le I elpo. E ono whaia le me alofa lea. Ia ai se me alofa na fau e tau whailona vai taimi. E wha maru atu na le minsta o le IPC ona le me alofa lea. E tula e mai lau whionga le Palemene. E isau whalongolongo le leilanga tasi le sui ta ua tele anu tua lalo. E a teime tau malmalo ai. Ai mana ia. Tate nofo leia le stemi mai tau sa o le taua. E sau wha pepo la fall me leo le whale tonu o le connection. Sau wha pe mai. Whai nisi service provider se se furu. Ia, mau malo lai. Awan mafuanga tonu wana na leina te lia to rua leo mai te tonu. Alan me leo tupu mai whai poipo. E le lava la tatio te le lopo a ci e tatu te no te mine po ci fitato al mela tu pueta o kauri for kam kikira war kere so e mer connection fa yang me that's the reality ma fa ngona na le uta pena le malo to e mai to tonu tato Samoa marine capo e o mai le so e le va ai sa le malo Samoa is an annual report or tato capo le. It has never been tabled in Parliament. Ale famer Samoa capo. Ale pule tua isi company el malo. Ale o mai se fesir el malo. Poi on el capo. Le fa tonu. Le fa foi men night tonu ya tato. O ma foi no fa sota ia
le na ave e le tiri ro TV fa tu malie ta penna e le taimi fa tu le malo te fa fo i men nai ia pulela ta to ma ia nga fatau li maina le tau le to te atu ngalu mai alfa mo na la fiona li foi por sa fa pela fa pe mai ko fa popo iska ko service provider ia le fa il malo le la ia ingale na o tu langa foi le tau te li atu ia ono le fa pele fiona le minsta ia io il fono fa tonu tu langa o fetuna ingo tau ia ta ti mai le fina ngalo o le o titilo no mai ni si tu lo lava e lua ia maftanga e kalesia no mai tal sanga tonu wale wa mai so swani le commercial rate ia male domestic rate o le titilo ia ta tum tanga benga na moli tu fo le stari manino sitambi ya malo faftai ya msalo la ufionga vista msalo le watali le fionga le lipa miolo tau avea le portfolio le minsta o ngaluenga tele le EPC ye tu sai o le faula vea winga i tariff rates le EPC ye por sa o le lo fionga no falia wa fea le minsta le ya faftai pa si va nga voto tu la ye tuai te lango ina le sa no ngare e fionga pa mia e morsil fia ole ai tia le tam fai atua a ma fai na kosol tato fai pa kavala tunu ato na ma fai lona fa popo ni service provider se lau pe fia a wa foi tato fai pa le lisi atu I service providers ai le ma fai na o mai ato mai voi service providers I temine e tau mia e company la po e lua ia pe o sia u so netu na faftai ya malo faftai salo faula vea le usa no le fionga pan mia o lo fenga in portfolio o le minsta nga luenga tele tu le melo fionga le minsta o so tainga fa o sa no nga fionga sui malu fa la tem samatau ia e fo isi ma fonga na mafuai o na ia le fitu na inga le ale fa nga pele underground fa o tuai ia le vaenga le SNPH o le vai temile nei o le nama le laina le o maio fa alave fa natura o ina o tilo anga ia e sile atu o na sefele le fa nga ina le underground ngai lo le o le vaenga le te saunua ia e fa nga ia po e tise e toso ina ia le fai pale ai tau foi lo finangano ai pe o le tu na o te fitu na ia mata mai ai nga upgrade ia le kako SNPH ia ona fa wa to lola ia le savai fa tase manu I tua tonu le tali le o le vaenga pe ona sauno le fo we sauno le te silinia tu langa tau le malia lo fionga le la tua tu pele ava no su sam tam fa la tai sai lo fionga ia onor ta o te ron ta male nganga fo ye fief so soani atili le fionga minsta a tonu si le fiel vaenga fo le sa ta to va o fo pa inga taruai le sa fa pe mai wa par ke por IPC la e tono malata polo I fariat aule ma fo fonga na sa ai ile fausi ai no leina marosi e so tai mai fi angai fula so e lua circuit o le underground ma le overhead o ma fo fonga na sa tupu mai na tupu le mafu e tere fo le kalestete o le fo fonga la sa ai ele ngata o le underground ai fa pe ma le overhead a fa le tonu le underground ala e continue le service lunga a fa le tonu fo ile overhead a le underground ma e fa ya si tanga ta te le underground le sa no ela o fionga a pe yo se a wala fa ngo fiele le so so ni tuai ia a tonu me fa nga ko fa popo le underground se te mulmul a mor te mine le ta ngo fie bavave ia o se so so ni na a le fa ya e fa ya fil nga lo la fionga min sta malo paftai malo so son mai mtanga luenga ia la foto lo fionga minsta fa wa lo saunga ia fa tai pe anu fa yatu ta wa uma fina ngalo ai ta ti mai ia la fa pe na la no futu na iai ole ai inga ia male taunga ia le felo inga foi male World Bank le fa tino uma fa tu pena ia siliatu na fa nga ia le tato underground cable
Ia ona wa mai ai ia vaenga fo I la tu fo ina sui mamalu ia na silmia ia le nei au nanga ia mal tautua ale tatu mtanga ruenga nei e leo le tauf ia alu ia fo mai la ia leo se fam talanga lo fiunga fu talai lo tu maloi ia mata fanua mai sanga meuta ai si fanua I maunga manu au sala sua satanu sa o le laun fausia o lava nei tu luai le tu malo le toi ato to ai foi le tu malo fiola fionga tai mali autu o le fofonga sa tuala fa le ai lawa le paia la valea wala ai nga sa tuala o le ai nga fa langi tasi a Samoa wala ta yo e fa yumu ma le no foi tu ai le fale ana fio mai so ai malalangi malo ta malalangi ta ila uftalenga matu on tongi la uftalenga pia ta inane le to iva mali mai o e salue mengatai polo mfautala ma la uftalenga le muanga o ina stofi tatou tu malo wa mai ase matu au nanga ni le aso fa fetai ta puai fa fetai le no fotal tatou mtanga luenga la ofionga ile min stala ngolango la ofionga le ofisili le mtanga luenga pulenga le pulfa tonu tai nane le tatou fale meli le tatou ngaluenga le ufatino mole atu faafetai tapuai pa ia malu le tatou mataga aluega lau afiaga le fogafetalai ua mae ala matou galuega lau iai na alofagia le atua mai lau afiaga e taʻitaʻia le fua Samoa e ala I lana fonousu ma lana palemene lau afiaga le palemia iai pea le agalelei o le atua faafuololo soifua maua malosi ia ua ale tautuaina o le atunuu e ale tofi Nai tu vai le fionga le tai le tuangai sui tai malo le nai tu le Palemene ia o tau manuia le anga le mai o le tua o le matu fa matalanga le manuia le yasu malo ia wa fa fonga le mota fa fonga lo tu malo fa fonga fo le tapo inga Samoa lo fa fonga mai ta o le manga le tatu Palemene fa malota pena la ofionga minsta mai se fo mtanga luenga so ta inga te konros ia fa manuia le tu la ofionga te mtanga luenga se vai ane la ofionga le minsta ia e mai ta watu le foi ta sa ili se pule pulen faton o le regulator ia alofangia le tua fa manuia tupu matamari o le tunu o lo to ngalu e mai le lava enga a warta to ino le malo tasit fa tinga aleanga ia o tatu tau fai ngā lulue malima a wase manuia o Samoa o Iluma. Ia, wase mai le tatu whasolonga I le matanga luenga o whamsnonga matulanga tau whamsnonga. Official Commission toi fuatainga o tula fono le malo o Samoa. Lau fionga le li minsta, ia tula imai a saunoa, tari foi tau nisi o finangalo nga whaalia. I le tatu tala whatau o tupi. Marenga nga whaloa. Whaafitai na ua whionga le whangatalai molo wa mnoa. E ili manatu na tau to ia le puapua ma ona la e peo le upo e whai le motu salaia. Ma mapuange I lango e kapukoa li seu. I onga maunga kuku ma onga kua sivio. O wale pai o le mauka I kia whaungei. Ai, o ke muai whae ke whi marie ma seu malulu per whanga. Mou whakulou, mou whakalofa aku I laua whionga le whongtalai. Whakalofa foi I laua whionga le rei Palemene. Laua whionga le soi Palemene.
Minsta Gabineta, Minsta Langolango, Papele Sui or Fong of the Line. But I love for a night to a man. O ya na le no foi on fota vita de sunga de taitai. Ya fata lo fat pe. Sui taitai mal malo night to. E fionga de safa pito mal malu sui umo le Palemene. Fata lo foi ululo fam tanga venga. Tu mo hotel malo. Ai mese le sunga el fai lautus. Malo so atau mal malu tanga venga. Nem fai no fangalo ina fata lofa pa ia maolunga le au fai ngalwenga le tua so se fata fai taulanga I Samoa nei pa pea maatu nu mau fata lofa le fionga le au malu malo malau masiofo fionga le suito fia mo to fari tua na wa fionga le fam sinsili prestaino fam snonga rim tamaitai fam sinu mal sunga restala o te whata alofa foi le paia mawalunga. Maunga te tele me o I maunga iti, tapua inga Samoa. Awa a ingo nofo, a ingo tupu, ma ingo papa, ma ingo ma ingo te whaifa. Wa ia a inga mtama o tama malato wa inga. Nusonga tu mua mpule I tu au malato wa inga le tai ma le wao fonti. Dem fai foi in fangaloina le motu sai. Awale fio de kovana sili mar sui kovana malo kabineta. Le fio de prestene. O senate la fio ngat kwa olo mal masofo. Le fio de fong of kalai malo sui moto malo fai pule. Fio de fam sin sili malo fam snonga. Tau putau Samoa whapere whale lima o ko wana. Pai au asua mat vai whanua whau mai tūlangi I tu au. Mala taua, sa ole mala lau niu na sai lua. La au ma nā matasi. Ani whatui to o whale ula man malun manua tele. Ai lem whai unu whangalo ina whata alofa seo I tu malo. Ana alofi numeritasi. Awale fio I tapano o le tama le itu mal maungafa. Me li itai ai ne no. Pai awa ingo sa tuala ingo mawenga mala ingo taulangi. Malo tu ya ana tama le langi. Tausi ba tele mamalu le fartolu ma foi fale. Salai ma pulu ma saubao. Tongi ai lua man soi. Hata alofa atu lo tau tapo inga. Nem fain whangaloina fata alofa. Lau e kale sia me tisi. Awale a fio le fionga prestaino konfernisi lau a fionga faulalo. Hata alofa foi le prestensilo lausu. Sunga le fai lau tusi marteu tupe. Pai e taitai o le kale sia le no fasea mo lo tau fartua. Pai a maolunga pensiona malolo man malo. Pai e lau fai ngalwenga tatofia le tua mo tau fartua. Pai a maolunga komituma. Fata lo fat o ba le masine fo la usui a il fon le so mal famo moe la wa fion al fon talai malo tau tai las de awa fa solo la non fa ya o tu mo pele lo fa mala le yo le tua le wa umana sisi la tu mo tai amo moli la ufunga awalo tatu vata pia mo tatu mtai silo langi Ilana fa so lo to so fu mo so mato wolo mfai ai ono tato mo ni va engo le fia me le fa tai tek la wa fio on fongu talai e fia ngai se tala inisio so I mamalu sa ta u le mtanga venga fam silonga sa uno ai le so yo va fonti fa pe fa le ato numero tas sa uno ai ma fa fitai mai o winga ka paka dea fa fitai mai tele tau sanga walu ile nga tia malalai na lau tau sila ka paka dea
A mamafa timunga ule mfai una la sia le fale famasino. A ole anganga whawhitai lea I sui malu al waa fonte ma fale akas. O moli mai le whawhitai. Na o tau sila iai le maa naia. La mole le mfatu langa le me tutu wai ta wale. O pulenga I o le whainga malo le. Na wa fionga whawhitalai. Ia moli le anganga le whawhitai le fionga le li Palemene. Ia fionga le tai fono le tuto tasi Samoa. O ina ala ina mafua na fai e ka paka lea le official farmers do. O le vai mamao le li Palemene. Ina ia matango fie e taimi al famo mo le tuto tas. Le loto ai tia faunei. Ne ala wa mai e on tapena. Mere fa tele la o fionga le tai fono. O le tuto tas. Le wa mai a. Le ka pata ala umtanga le fa tele la. Tai le fa alo. Molo si le fia e le Palemene lei. O le fale famsino lea. Le wa amata no ngalvenga. Le wa uma fa solo na ato le apa. Tele taimi o tamu fai ama mafatimo. Ele lo e famsino fo no swafa po fela o ye fai ye ngalvenga. E o ai I tu le cantina ale am tangalvenga. Bo fai ye famsino nga. Aisha, wa atu lunga famsinonga mo lunga. Ai tuli mai nalo famsinonga mo la. Melea. Lea wa pa o samala. Wa pa o samala peno sa no ni so sui talwai. Ole apa o au I wa pa o samala. Ele faingo fie la le tapenanga le ngalwenga le. Le foi wa tapena la tou le vanga tu pen tangal venga. La tau te va ai le leini ngan venga le pe mai. Uman ta pena ia. Na wo fionga le Palemene. Ya la ba no le tar sanga to ai fo ile wo fiong. Wa ma na ia pito iluma. A o tu o fa famsino ma le pito yut. Pa mo mole la wo fiong. O tau o fai unga tau sanga nei e mai ngan venga le. E ia mana tu tau sanga le mi sta sam silonga. Ma na ia pe fa fa tas. Koe whale leir ka paka I tua mautafa. Ia ona umusai leo tatonga venga lea. O le tarsanga I lau whionga le li minsta. Pe mele tala. A le lei upori, le lei savai. No malo Samoa. Malu I puleona se la fai. Pa o sa male savai. Nau whailo ko moka. Whailo ko moka I sale longa. Ele fai ngo fie kam fai ngo ngi me. Kam fai ngo se fale fam singo se vai. Fai ngo fie ya pule ongo I sala fai. Onga fai fam singo se vai. La ka penga. Wa amaka ngal wenga. Se fulu wango milionga le kau ngal wenga. Longo wenga. Lua afe malval. Fa umma ngal wenga le se vai. Dongo vinga yo o lelei wa ko wa kapenga fat fam singo kapenga le moka e afia kwai fam singo ma malo lo ai ya wa ngal venga fam singo nga sawa ar kal sanga foi ka kom kanga venga fai ma se poko le minska sawa kele kai me malanga kwai minska ya la ku moi la lo faleo melea kanga venga kapenga ska ko po se poco el minska se va ka ko ngal bien se va ma ke aku ai mal fatua na fe le ba fonti mal malu ya ya malia fe no hala u fionga le minsta o lo tu le mai se tai malo sa no nga le fionga le minsta le sitar sanga va popo le to yo mai. O lau talo atu. O e te pisa tele lai wha longo mai lo au ma. Mana lai le pule te utu e pisa fo I tatou talo lo ir talanga o le Palemene. Ai fai maali e se I mai ale lei. E lo te mau le sisi ngā fua. I wha kau maloku o lo moka. Ya, malo whaftai. Ya, whawau saunoanga la wa fionga le minsta. Malo whaftai.
o fonga vitalai e la o fionga le Palemene e o lao de to pisa la sebe o la falo ngolongo mai ro auma na o fionga le fonga vitalai na fe le saunoanga va fonti ma le soia fai pule o fale alupo le vai tamaina o whanau o Samoa i le se mta upu fau mta upu lea o le mta upu o leba sa fai le vai tamaina o tamaiti Samoa i o tatu wa inga i New Zealand i o tatu wa inga Samoa New Zealand taso o longa le lei mea uma e se mea o whale tonu peita iane o le tau sangan tenei sa tau fia i New Zealand citizen ino tamaiti o lo vai tamaina atu ona iei le mafuanga o tatu wa inga i New Zealand o vai tamatu alo mwhanau si o tatu atunu wa le tau singa wa fai ei wina makanga aftulour fafonga fa polonga fai alo mwhanau o le tatu atunu lela lea na poloka i New Zealand to e fai feu tona inga tau sanga lente nei na malanga tuari tatu mtanga venga famsinonga loia sili e va pelo fiso tinam tamai feu tona i malo New Zealand masina fo le ala to malanga mai ai malo New Zealand to e ilo le lei tu la fono to e fai le lei fainga fa vai ya wale vai ta mai no alo mo fa na o si o tatu atu ma to e sai ni ali fe ngainga e fa wa wai le vai ta mai no tamaiti ili masin fo na wa fionga le fonga fitalai e ini se sui salanga elisio sui le sui mamalu sanga ngatot tal sanga inai o se tofia le wa la baia ese mai le tofia le ale tele wa fa ma wina finingalo le sui mamalu o nem taup e pe ona la nga le sui mamalu e afi ai tua o yo tu malo palota ai mo silfio le nei Palemene wa mai ona tofia le kapineta o le komito tua o i lalo tu la fono i tu malo palota i le lua afe sumaleipa e ngafa male ilo ina o tua o i tu malo palota o lo o ia nei pe to e foi le vai inga fale ana nu sa masani mai ai le ala wa maton fata auto ngal venga le komito tua oi o mai e foi lo longa le komiti ona tuina mai lea i le poti fatasi ai ma teuteunga i le tula fono o i tu malo palota o le Palemene e te tonu le valu masina na wa fionga le fonga vitalai ala nga foi e le sui o faasale le anga numer tolu na ia saunoa mai ai malangolango ina le finingalo na au mai le poti o le komiti o fa Palemene o le fainga palota e tuina mai ai le Palemene le paia inga mna vai atu fa pea ia ma oti no fo puleono sala fai no winga atu mai la ia fa sala le anga tolu o le ama oti le no fo sa fotu la fai ma oti foi le no fo sa pali na wo fionga le fonga talai ma le sui malu wa fa ma wina lo fin ngalo ona fai lo atu lea o lea wa tofia le kapineta le komito tua oi o le tulafono e ngafa ma le toe ilo i le ina tua oi whainga palota i le 5 sumartasio o lo iai nei na ua fionga le fonga fitalai o komisio whainga palota na sauno ia se taso o se fono vai mo fa e winga i le vave ona tuina mai o le ipoti o le komisi su o le Palemene
ina ia lava se taimi e ilo ai ma sufi ai finagalo o le palemene faafetaitele mo le fautuana ma ua faamauina le finagalo o le sui mamalu laua fioga le fagutala ai faapea le mamalu o le fono ua maeʻa ona tofia le kapeneta o le komisi suʻesuʻe o le faiga palota lua o lua lima o le galuega autū o le komisi suʻesuʻe o le lauliliuina o le tulafono o le faiga palota lua afesuiga e tuuina mai ai fautuaga talafeagai mo le teuteuina o le tulafono o le faiga palota ona maeʻa ai lea o sui fono sa mai o latou finagalo i lenei matagaluega a se ava no lele lau fioga fonotalai fia fai ani manaʻoga o lenei tumālo a ana alofi i numatasi mo leai le agaga faafetai lau afioga le minista tupe faafetai le vaai mamao Fonotalai. Ia, mai tau atu lau fionga le minsta, ia o lo tu lai mai whau la vea, ia la alafo atu le avanoa ia whasala le angatoro. Whaftai te le lau fionga mo le avanoa, te fui lau fionga le minsta, hamas nonga e mse fui whainga parota mo fosanga ma, manino mani matango fie. Nei e, whaftai fui leo e tano tonu mai atulanga leo le, wailua ino tofi le tu malo. E pa wale vaenga mon buri leo to e maua tu lau sanganuanga. O leo wai e le komiti lea e wa ia tua o e whainga palota luo lo lima. Awa e se mai le o leo wai e whai unga ta oto e luma o kapeneta i komiti lea e komisi le wai whautuanga vai lua i tu malo lea fe la vea tu ai masimatu i tu malo. Sa pari i masafu tu la whai. O le siri la o fionga. I te oto e whai e komiti lea tu fu i te oto e se hose la tu whautuanga. Rata polenga na a papia e fatu mau e pelfa e ngua leo le komisi mo bua. Ia, faftai lo pule lea. Palo alo faftai. Alo faftai, ia o lo tulai mai fwoi whau la vea. Vai maunga wha, tulai mai sauna. Faftai tire lo fionga mo le avanoa. Faftai foi mo le saunoanga malmalama le fionga le minsta. Ia, o le ala tu lai lo fionga. Faftai tire lo tu ina mai le li potia le. Ale official commissioner whainga palota. Ta ua i whamaunga i ua momoli mai lato li poti. Le whaafisiri lau whiongona le sa sau no leo mai ato fia le komiti o tua oi. E walu maasina le na ua sau no le whaatino le lato ngaluenga. Ia o le lalana o le tū lai lau whionga. O le mtawhai o le komiti o whainga palota. Ia ele awa ina e lau puata whainga o le mtawhai o e li poti kabineta. O le atungalunga o le neitu malo. Ine me ane o mai ale walu masina. Ai ele i o mai le whasolonga le mato i tu malo. Po le li longa le komiti o tua oi. E a fifio mai sui i tu malo manu. E folasia lo rato tarasanga le komiti o tua oi. Pe tu tusa lo rato i le longa ma le komisi o esu e waita amilo i tua ia. Komisi o esu e whainga palota lo fionga le whafsiri ma le whalol. Malo whaftai, sau noa ia la whatu lau fionga le minsta, whawolo sau noa. Malo whaftai. O le komisi o le whainga palota lea na lumanai, lea sa taruai. I leo toi whaonga inga le taimina i. Na whaatonu atu me whai, e sa me wo anga i ai whai. I leo lango inga le whainga malo, mea lau pēku wai mangingo. E leo koe whaonga inga. Lea nga uma kofi a ngafi e komisi o le whainga paloka. E koe ilo inonga kula fongo o le whainga paloka. Wai kele kula fongo e le maka ngofie. Leo wako usile sila e o marika imingei. Ai whai whamsingonga. Lea nga koe kofi a ko miki leanga. E o ai a. E le si ngai sila fia ngai ku. E kula fongo wha valvalea wha pea. Le a inga ngu le ngofo ngu le whai monkanga. Ai aver sui. Le makongo fie ia kuranga. Le alawa filifili at komisi lea. Va ai ko ale me kaung fai. Ave ese ia kuranga. Va pea. Ese ia kula fongo va pea. Ele a inga ngu le ngofo. Ai aver sui fai pule. Ole maokalea. Ole maokalea mi o kongu ma fa maongi ma le alofa. La kanga venga ko fa fonga mai.
Au wange se ser ko fai ungal mokarea. Fai le ami o kongo le kua. Molo ko sila fia lai pula fa pe fongo le kua ya ke o ko famsingo. Au lai ko ke sasi ai mo ko fa kamala ai. Ala sila le kua. O se kalinga le o fionga. Ai la fo mai lo fingalo. Kau ko mai lo fingalo o le ai so fuor ko inga kau ko mai. Ala so fuor. Mele va kai. Ya. Mali fingalo le o lo tu la ya tu tai malo sa no la o fionga el pan. Ina nei pese fatu se awal fa polea ona na ia lo mea patulanga lo ia na vala umar komiti foude a fio mai tala mai ao ono nei le tu aile ia mataina le ngaluenga al komiti lea e te tauna la tu sila fia leile meolo oto ile fina ngalo o kapeneta male malo Male meolo iele lima taitaina ele komsina o whainga palota. Wa atato wone le telefasero pito. Ele fato a Paula sa komiti o whai. Me alavan tato sau mai in history uma lor paloka whai komisi. Ia nei fesuia inga uma. Oka. Ua matua i tu la i el tu la fono whainga palota. Ua tele aile mau whawhitau. Li vai o mea tato te mini. Iwa masina talu na uma whainga palota tele tato. La toi whainga palo te top, te whai unga top. Lero lo mais whainga palo te rua, o a whela la umai nei. Wata tau o na whai ai inga, wha muta umalor palota, whai ni ai inga wha muta loa. Tulau lava le tau sisi o le upu le o le sori ngā tula fono. A e fua le whai unga, i lungo le te leo le a fianga. O le tau. Te muso e tau atu le whai unga, tulau lava... E leo sa whai i le sa vea msui Palemene, mana fionga ia tu rupe. Au tau vai le unga le wha solo te mine. Fuane o tau. Le mamafa, ma le wha salanga, se lau lima suta la, ai ave ese e rina foa, ave ese le sui Palemene. Oka. E o ngonga. A whai la e mamafa le wha msinonga, siri atu na mamafa le Palemene, aisa. Uma tato whatau tō. Uma na fae ia fai pule, uma na fae minsta, uma na fae sui Palemene. Awa fianga la o to tu ai sona no fo. Te lau lima sfulta la, te le fisiringi al fa unga. Langa la wai lumo fam sinonga al fa unga let it be. Ai manu manunga na lensa no atu ai le fionga le minsta. To e firita nganga le komiti. Ma ave ele tu ala lo cabinet. Ia wa uma na fata tia ia Samoa fo la sanga al fainga malo. O mo fon fata tia ia Samoa tu malo le utilo tilo ele malo aisa. Ele fengo fiele ve sengo tofi sale. No le ato pure le mot. A mai le va tu sanga ia se fe so ta inga fala nganu for tu masanga male alte. Le lai fo te mine nei pensao no fo de suio. O le va. O fa fo ile mamalu o tu malo. Fa'ale nganu ile fa'ale nganu au mai tu malo le safa nei vai maunga tasi lua tolu fa fale ata tasi lua tolu fa tu lo lava le pa io sa molo afi mai tala mai au ina o sai tia ile la to ia te tau na na palota ele me fai na ole palota a ola na fono tu lo lava la fionga de to fale ngoma tua a fono ri ko ma tu malo na tu malo Ele me fai tangata nei no mai so sofa le Fonotaga no. A fono foi lava. Ele me fai ele sano mai so sofa le no fonga. Le o tapenai le no foa tu taulanga mo mai maunga. Ma faleata e ngai tonu ala tangata nei sa o loto ila tou i no foanga nu le ma vai tu lo lava. Ai faalenga nu wai tu malo lo wai tu manga faali tu malo. Ia wato te pole o le tasi na mafu anga na manatu ai le cabinet. La fata tia le term of reference ina ia lima taita ina le ia la to ngalwenga. Ina wala nei tupulu mele o tu ma ai ma ya au. Ono mai lo lema tu lo lava le committee le ulanga le wa le forsi le mot. Committee le na umanei ya e se me tasi o lato fautuanga na fa nga Palemene dai ma se mea ono le mea na
ai la fo mai fa tu tuanga o le me utu sia na mula o tu sia lava ina nei te wo vai atu e por vale nei te wo misilo va amale ma fa mo fa pena fo ile no fo le vai mongo ma no fo le ata ai ta mai o mana fe lo i mar komiti ma ave ia il fa tuanga al cabinet ile me anga ile la tonga lwen ma nga fa lo Malo, faftai a soson mai lo fiong te te malo ya tu atu lava no lo fiong al minsta fa wa lo sa no. Faftai no fiong al fong telai. Faftai foi sa no le fiong al tai tai ol malo ye fa pula ni si va engo o la forsanga. No mai le sumnatu no fiong al minsta o tupe Tele tautai o le vasa. Iei tautai o le taitoa malfisanga o matangi. Iei tautai o le ave pe atu le au i vasa. Ai le Saunoanga. Fa wa wina saunoanga ia ele tofia o vai lo peino saunoanga lo fiong ana minsta. Taloai o tatu o mai foi malo longa o tau foi fai se fasi nga manos. O le a fa wa lo fo le sanga manino ma le matanga o fie. Pe tato foi mai malolonga o le fiafi o te fasisilato fatatia ese te urmanga fono au fai tu la fono mo lana malolonga fa fiafi